Ovo će možda mnoge u Hrvatskoj sad naljuti. Meni je svejedno, ja govorim istinu, ja nema šta izgubiti, drugo, istina samo oslobađa. Sve ove zablude kroz koje mi svaki dan sad prolazimo su štetne za narod. Narod mora saznati činjenice, jel? A ne živiti u zabludama nekog svemira ili bilo što. I sad kad sam se sastao s Ruđenom, odmah od prve minute se nismo snjušili nikako, jer on je odmah nakrenio se i priča o antifašističkoj revoluciji, rekao, znate što, ja ću vam drugi put donijeti hrpu knjižica i knjiga gdje u Hrvatskoj nije postojao fašizam, niti nacizam, niti stranka, niti ništa, čak je zabranjena bila, jer je poglavnik zvao 26. srpnja na Svetu Anu 1941. godine cijeli Hrvatski državni sabor, 196 ljudi je bilo prisutno, on nije glasovao kao vođa i jedan je odbio glasovati, a 194 su rekla ne nacizmu i fašizmu. Ali ste vi to koristili sa vašim lažima, jer partizani sve što su rekli je laž. Sve. Sutjeska bitka, 100.000 partizana, a Đilas u svojoj knjizi piše da je bilo 87 partizana, jedno 10.000 četnika s druge strane. Da, Mirko i Slavko su. Da, onda su ga pitali, pa kako? Pa kaže, morate u povijesti lagati. I što mislite da smo mi rekli da nas bilo 80? To znači šaka nekih gangstera protiv naroda, jel? Da, i tako, evo, i rezultat njihovih laži je kolaps unutrašnjeg komunizma kao ideologije, koji inače u teoriji je savršeno društvo.